Kesangut ki candidate ki bala thep kerteng ha kesautrik ubenai rempang arajar arpulai banyak kunyi ke election ke yeng dor bar thau anjong ke jilla ke banlong ha ke arpu nyoterik ubenai rempang arajar arpulai. Kini ki candidate ki bala thep kerteng ki kintup ya MLA ke UDP na Kriat constituency uma Kermen Shilla ke Kong Santa Mary Shilla kertong ke NPP ke bala thep kerteng na Sutenga Saipung constituency. Uwai pat candidate udai udami wanhi el rembai ukurtong ke Voice of the People's Party ubanya aireng na Kriat constituency. Uwai pat MLA umai shit lang pali ubala thep kerteng kum kurtong ke UDP na Sutenga Saipung bat kini kesin ke basau ba umai shit lang pali unya aireng bat rungbyang sya ke jeli jong ke san perthai ha ke banyak kunyi ke election sya ke yeng dor bat thauan jong ke jela. Siti yang boleh dayok cikri kawasan tadi di sini berita yang baik pak. Mendayok siap hari ni kam siang tu wa cibun ki jing'e wa cibun ki kam ada kam mulai ni berita yang baik pak. Ini tidak dang siang tu ha wa kam cikri cucu yang baik pak. But hicu pun lah nado sedang. Ada kita komitmen dalam yang wa ngau cikri yang baik pak. Kat wadang chania yang baik pak. Ini tidak hari ni kita chania yang baik pak. Pada kita maya yang baik pak. Pada kita jengkwa yang ngau cikri yang baik pak. Lai lu teach mat dalam ka cikri baik ba bangai skem mo hangni ke election arajar pulai we yo ni job de jing baya yo baik ba de jing chenia untuk de ke ar jing choi le ni pun baik baik ba ande do jing baya hi betul do jing ai pe covid project kam tam ni buta yang cute to ni artificial turf ke wanra de skim ke ye wanra na po na ni ke district yang i kini skim man sket ko wi na ko penhun yu mesen yang wala untuk do yang yut ki bo yo ileki rewat ki be ki pa la ki wa em ki khon ki wa angnot leki ki la em ki ting jusnya wa kini ke madan peman pulang pu ki but cipot ma ki skim khatam ki road sector the yo upgrading civil hospital but ki bi to wan ye nyau handai ko wadang sa ting wa chong ham sen ki yonga wa ne banta yung khon yung ga 6 period bat yung ka Eastern Hills Siburo ko wi ko project wo mi surok pelaj i na lum chumi tichken telang ni ma lang ba ka tourism sang thu i kham tam ki khon yung ka 6 period bat yung ka Eastern Hills Siburo ko wi ki wa em ka kerdan ki wo per andai wum yiu yo ya ki kam ki jam sarkar ngai scheme de go promote i yung tourism claim pep wa ki khon ki yung i le ni ki puyu ki yung i yi ki udak ubyang yo ki ga mo dat ki kesem langba ko promote in tourism leti dau kani do man ko bin ko project ko akman padang bun cho ite ki development ki bidang kwa iule te woro da ki elat yang pai ba ngai scheme da you fulfill ki jing am mem wasdang mem burim andre ngai scheme ki jing elat woro ki candidate ki am jar ki jing tu andre ko akmat hi jing job yo ito ba yang pai ba leti dau ngai em ki jing chen ya ke jing maya yang pai ba ke jing chen ya yang ki yang wo koi biang chek thong jing job wa kwa ya kun ga ni election to ka daw ko wi wa kani ka than yong i ka Sutenga Saipung constituency wada palat ore ki ding sa den yong ka ki basic needs yong i public yong i mi yu wanra kini ki MLA pada dep job le ni ki no mi khmat ki pada dep job nei chai daw i ka yung ka sem yong i woro ye mi i woro ka tu kan ni ta yo ya pelang i ga ni ka yung ka sem yong i man ko i ka wa miat ka wo pha ma sem ni tai daw ngala jet aga ka ne ka party you reach out ko ya ki public woro ki public yong i wa inu jing am kam ki public ka try ka perchang bai ka woro i kam wa ye ko wanra wa yo bai pi jana po media keleng i ha constituency nga jet aga to ka ne ka party unity ha ka arajar puli wanra ko jing job yo ga sarkar le ni te daw ka Sutenga Saipung am kam ga gi economic mat wada am ha sarkar yo ye kre alang chiro nga ga gabi ga man bay wa man bi economic mat ha ga ne ko Sutenga Saipung kon se ke ye kwa wanra ha dip job wa number 1 priority to surok yo ba phi nga da lai keleng gi chnong gi thau wa ki man bay yong i chi tom ba gi lai thot wa por wa kun khon gi play tom am surok ni te daw bon gi yap president ti ni te daw nga kam ga wi ga man be nga pa bhai na banta ga ne ga leng suro to ka priority yong i dang wa i jinge le i de yo ba phi nga kap ka fta mela da wan ra bon ki kam han em job la yo ba phi ga chunong lok de yo i
ambulance lah po umkyang la dai ye wanra sebenarnya dep job patan ka surok nangkong to wanra e borok ki than ka sutnga sai pung constituency ada ye pai ba ko si ta je hinga kam kami kaman be yo roi pun phoi ka gane constituency yo em gane ka jingkala ha gane araja ra kule duite ka ten ko chi Join Sri Tupira, dari orang Jawa, kalau orang Jawa, dari jemut dari Gunung Kercan, gua pok susi, negara negara awal, jangan ni, melulung, kalau man kata kan siapa mau full confident tu, ini orang dari Kercan ni. Jika kam rangbun, kam tam konsti yung itu, jika kam nado kusurok, kini surok, nanti di hospital, di rangbun lagi jika kam. Yulti wala da wan ga jing jobat ko changbiang wan ra da ne panbiang gi jing am kam no ba ba to ga daw go pan nga to hai ga jing yo nga ya ga jing her ga yo ko ga te to man go ga daw ba ko wa yo em ga jing her ho ro liang da da phai na do na tre ha do kan dit to ga jing her yo ga yo ga ga te to go man ga to pra ni na dong thai ni da ga jing pan yo nga go chi do ya ga ni ga party VPP to I emi kita gajing kwa gajing angnut hago wanra ya gani gajing kala khamtam hijing to gani gajing her ga yo kot nei dawa jur gani ga bam sab bam phong tega Voice of People Party man go wi ga party kawa mi kawa kelam ya ka ya gani ga kam bam sab open khoj hapo yo gani ga jala mi khalia go yongi tega ram ta I kam gi khandro ya snok tilangi kam gi kertong hago ya ereng nagani ga party yo yi ya snok tilang hago open khoj ya gani ga bam sab ga bam phong hapo ga jala mi khalia go yongi dalali benci ik bai ba lembagi ni awareness program ji to bo gani ga sanchar ga khadar go khoj de lalu ti de bi kaman ru so tli gi chinong go em hapo ga six clearet kani to de man go jing job hagwa de yi ko wan ru so tli gi chinong hagwa ki bai ba de respond gi bat ke ye ga ga nga yu ha jing to bo gani ga election ga kauman ga te wa gi bai ba de sedang sa tho wa ga election pair go na gi bituan gi election ha gi ni snem go de dep de news nem ar jar puli to go por hagwa I kam gi bai ba us nyau thui ya go I angno di yo I ga jing la sao si wong wa to wa management ha ga ru kom go biang light road kini gi revenue teman light road gi revenue teman mem go roi par kar gam te yu pat binya I he jing to wa ga ni ga jingmi yong kini ga ong gi khajana go pher de upan em kam hok ye ka kanang wa yo roi kini ga constituency ga yong kerpat ye ki ha go elat ki nga sin kau amale warok ki wa yo ye kini ga khubor ko snyau pha gi ha go wa yisnok tilang de wa ye kerchan lang ye go VPP yang kau kandidat yo yi yu po che thong yo yi yu pendep yo ro kini jing thumu jing ang not yo I wa da kular yo pai ba at li ba ka ha